propeller generator dealer chuan escort Kubota generator an zuar telta Kubota hi Japanese company ming thang ania escort nen tangkopin generator thale rin tlak an rot siam chuk leta ani generator ate ber tanga alien ber thlengin an kole Mizoram chung khoi hmuna po an deliver theia an mani dor tu te chu installation po athlonin an ti sak thei bawk after sales service le spare parts a boina awmlo call ho chu thei tur po an kol boke address CL Thansanga building venglui pipangi peng thir tu te chibai ule voin hi march ni som pathum sang ni som hi panga ningani ania tuntuma hian wing commander Lalhmingliana'n kanon kom le don ani Pu Hminga hi January ni som thum khan kan kom to a Lengpui Airport Air Force kutahlan tum Chungchanga kha kanin kom na khan thir hlo khop maya soi zui po a hlo khop maya Pu Hminga hi kanin kom na masate la thir lo kan om takin ani na le experience te hero pui ema Air Force a kum som ni chung thona khal in pilot in athoka a training kum nen phei chuan kum som ni pani Air Force a athokani ti chuan pensiona chu anuwa Mizoram state sarkar nuaya din hun poimo tak achela controller aviation ni in kum nga chung chu na chu achela ti chuan anuwa principal consultant kum nga chung athok le ni Lengpui Airport khu a chiang em maya a enkol rei boka chuwang chuan Air Force kutahlan tum le tum lo chungchang vel kan ngai tu na lut kan vei em chungchang a po hian ani ngai dan hi apoi mo em ani ti kha amasa in kan soidu a ti chuan soitak ang khan January ni som thuma kan interview to kha ani a enga tinge moin ti te tlut le ti kha in lo om mai theya e khami tum khan ke ma ani na kan request na avanga han interview kan ni a hun that mai min lo pe kan lom tle mai ni hunan kal chowa Pu Hminga kan interview na hian soizui hlo kan ti kha ti chuan kan MLA za om tak pudi TBC lalven chungan assembly session a tepo aming merin lam chuakin ti chuan Pu Hminga hianin khami chungchang a khan sawifiah du te a han nei chota a ka sawifiah ve ngai ni ka sawifiah ve lo chuan an thil soyanga ka kapom ti na ni dona hun rem chang a om thengem aron tia aza om hle maya ama in hun rem chang min siam sakte kan tia that takin min lo dong songa tuna aman sawifiah ve tur kan ye hun min pe them aron tia lo hnial burkha achi lovin kan ria chuwang chuan kan hanin interview le dona train khatin ani in ti tlut big le a site lama khiat renga lawmawm le te point lo ti mai theya amar chu sawifiah do anaya chu ti rual chuan khami kan interview tuma kan soi chuah lo thil poimo tak te po zo bel tur kan nei nual maya chung tenen chuan in komna kan han bua sai le don ni ole Pu Hming zona lu chonghal top maila puti BC lalven chunga khanin assembly session a te tinan party office a te I hming soi chuakin khatiang khan thil soi aneya ti chuan I soi lo ang tak in ma ila ni anga ngai thein thilakal emni kalai enge ni abo ruak an soi fia chau ngal phot mai ta che ya toy fel dewan soi kan tu manga amar chu mi main kange na te min ti hlotin saka kalom ko maya ina min ron pan le hi in chunga lom thu kan soi masa nei sela kene po kan lo me tin kan sarkar point kan commissioner GAD kal tangin ini pension to che ngai dante min ron zor po kha an chunga sarkar koi tu te chunga lom thu kan ngai dan chen na ngai pui modern an la nei te hian min da pui mo ve ni kan sia su wa zan an chunga po lom thu ka soi ni sela khami puti bisia thil soi chua an le kharon thon sarkarina ron na le kha dio le tar ron thon ka chat na anga asoi party officer soi le assembly soi kha toy fel de was han kan tu manga khami akhan le kha mi ron thon kha commissioner GAD na min ron thon ani a min ron takachu hey yang chu aviation lama
experience này nia chu wang chuan in nom mai kan ron chia he tiang hemi ron thil chuan ti in Indian Air Force in airport unlock to nuwa undevelop anti sang tum dan le AI la ta sela an tum dan khai khin na kha aron thil tela kha uluk tak kan chiarin rang theng bring ka chang ha la chu urlong ni ni som ni pali December 2024 kha nia chu ta ka chan dana chuan AI ron ti hi chu draft MOU draft memorandum of understanding draft in rem na ani a hi chu kan ne na polo thenga ka study chiang min ka chiang zo a comment kan nei lo thi photanga compare to kan ti ale lamami IAF ina ron ti ve thunga hi kan chiar hian ti mai ang chu wang chuan chan tla ka ngai lo ve a chan chu hemi chan na hian commitment anga ngai thei ani lo na chan chu signature om lo wa accountable officer ina an record ani ti alang lo boka chu wang chuan ti ang vel ani avalu hi chu wang chuan khongai takin air force lama tang hian commitment khap anga ngai thei writing in an mani draft memorandum of understanding hi lo dil ve photula chu min huwa chuan ka ngai dan hi ngai poi mo la hlo don ani chuan chu ka lo enanga ngai dan fum fe tak zia kin ka ron peng che u tin ka changa chu a copy ka ne ya nei hala hian hi a copy nia pu dina kan JD commission na le kha min on thon le ka chan na te document ang zong hi ta hana tel ve kai ka hlan chiu ma ten chu ba ga chuan ama pu dina ne mo TBC ne mo hian mi mal anga mai chan en biak na le discuss na kan la nei lo wa ten chu ba ga chuan telephone discuss na po kan na nei lo wa chu wangin ka chan na ti kha he zia ka om ba ki chu chan na lang ka nei lo chu mia ka chan na chu 2010 po Mizoram Sarkarin radar unit anda du anon soi khan Mizoram Sarkarin ati chu he in du ahi defense ministry atangin ziak thapin du chan le ram eng tian nge an du eng chenatan nge an du ti le eng tin nge develop in tum ti hi defense ministry level atangin accountable officer nakin nuwa mo phurna langam tu signature nen ron ti ro antia chu ang bok chuan ke ma hian IAF atangin he hi IAF atangin thu tak anga ngai tlak thu ziakin sign thap dilula chumi nuwa chuan ka ngai dan hi poimo in la ron do ni chuan chumi an ron zi atang chuan ngai dan ka lo siam nge tin ka changa IAF an thalove ti po engma asoi si lova ti kha chongkam ombokin ka ria han soi turin an non zia kha anau pang thon thulu tu an hiat chian lem lo ILS upgrade te zia kha an ma ni ngei poina an maintain thei lo sil chara khuan ILS an ne ve chu wang chuan han chan te chiam clock khan Indian Air Force te ne na an lo soi ho to na khan thu le hla nun nei lo ani chu wang chu ani mu mal takinan thu le hla ziakin omphot se ti chuan ngai dan ka ngai dan chu ka lo soi ve ange iti na ni deuh ber ani mo adik sia khami ani lo chuan nakin nu kan soi le ne tia backtrack le mai thei an chu sia khan chuan ngai dan lo soi ve kha changkai in karin lo wa hin isoi ang nilova an hena i engeni thuron ipek ang nilova ale lamzong tang dei chu inimi lo tina nelo kalai taka kha a negative zone ka chang lo wa an chan na ron pek furnace to hi comment clock ani lo ziakin commitment nakina po ko theng pen kal do ni la khing tham document zil ni se ti kha karon na ni a that le that lo lam pu pakhat ma
ka soi lo wa IF ka tane mo do zong ina mo ka soi lo soi na hun pola ni lo ala ni lo ole an ngai dan ala chiang lo PM party office at PM office ML zom tak puti bi sia na a soi chua chu i Lengpui Airport en kol hi poisa he boxi hai kan tin ngang lo ni ti ati a soi tel akha ka soi tel hau lo wa i soi tel angin a soi ti na ka soi tel angin a soi akha ke chuan Lengpui Airport en kol khu kan seng claim ka ti mem ma ya a chan chu airport dang ke mani airport ten ala khai khin thei chin agar tala tele imphal te air force airport tel win nena khai khin chuan kan seng claim mai sia khalai ka han soi chiang lok ta che khong he tho la tam sia hi kan seng claim da na chu atira non recurring expenditure construction tan liawa source pathum state sarkar atang le finance commission atang le finance planning commission atang kan don akha kroza som period le 0.97 ni kroza som period le ti so annual subsequently non-lapsable central pool of resources donor ministry atanga kan hu 24 crores le sase special assistant to state for capital expenditure atanga 31.41 kan hu le nesit Northeastern States Special Infrastructure Development Scheme NEC atanga kan hu donor kaltlangin NEC kaltlangin 19.59 kan hu kha crore 19.59 crore kan hu kha sen chumi pi lamah chuan akum lea 2021-22 akhan saski atangin 20 crore la billenia tuna Lengpui Airport upgrade mol nan man mega khu avaya initial non-recurring expenditure 118 crore plus le subsequently upgrade na kan sen DVOR equipment le na ten in fact avaya in 213 crore kan sen to ni Lengpui kan ama an project kan sen tamanti te khan helicopter charter na kan sen kum tina kan sen an lu bel tel wanga seng tam anga lang kan ni kha Lengpui Airport ta na sen ani haulo chu wang chuan alang tam zong khan an atel lo tur alo tel wanga ni ya voin ni a hen a vaya kan sen a kha atam lo tin last 4 years crores kan seng ti virthi editorina kan CM zam takina min sil ati an soya kha crores ni lovin state budget atanga kan sen hi crores som paruk le claim loan le grant anga kan hu donor atangte NEC atangte belkhom zong hi 62 avai in 82 crore he atira kan sen ba kan sen 94 crores chu wang chuan Lengpui Airport hi sum thudinu anga kan sei hi finance department atanga an record kan deal le ke money department atanga kan man chwa dan kan compare changa kan ne ka sei hi figure ni ania adang khachu inflated figure ania kha an don na so za diklo wang te anti sual pal ani karinga kan sen tam anti hi kan sen tam lo le lutuk Northeast State dang Northeastern State comparable airport lo hati chu kan el phalo alian lutuk sil charu kan el du lo Jorhat po Tezpur po Chabua po Air Force Airport ania an account kan hu phalo amaro chu civil airport Agartala Imphal kan thanom mai state capital ve Imphala chuan atira an sakna le upgrade na tun hnayan sen 720 crore avai in Imphala tan hian 1000 crore chuang an sen to Agartala khuan avai in 1000 crore chuang an sen to mo
cái này à hian 213 crore kan sen a khoi lai chu nge kan sen tam annual subsequent nghe đi improvement atana kan sen anti tenen vek po 2013 chu ti chungchuan agar tala ina chummun zol an nei runway khu kan chummun zol runway a in atoi dai zo ten chu mi piala ma chuan car tina number of flights kan nei hi North Eastern State Airport som pali zinga pali na kan ni Imphal Agartala Dibrugarh Aizawl Lengpui number of flights per week 37 mi adang in min phalo silchar ta chu kan le pel dai silchar kan le pel mo dan le pel dai Aizawl Delhi Aizawl car khata voi som pali flight kan nei ni tum pati an nei velo a khoi la ya hian nge an zuk zir chiana a khoi la ya hian nge kan seng tama eng mani si lo kan ti na lai point hei ka mu velo ke chuan a lok lo an ti le thin na lai hi nge ni dan le a lok lo ki la ya chuan kan sen a oma kan lo a oma a mai ro chu airport te ang a sum sen hi infrastructure development na sen ania a hlok lo te na hi poi salute le lut lo wa tangin ani lo mipui na kan man tang kai dan atanga te ani example kan soyanga Aizawl lunglei Walbank Road kilometer za som pali ai bawk in Aizawl atanga kilometer za the kan en kol chu ta tanga chimlam lunglei lan en kol ti chuan engzang ne kan sen khor zanga som riat don atira non recurring expenditure kan sen anu kum som pathum chu hian maintenance ta na kan sen ringon na bel khom chuan khor riat chuang lunglei Aizawl lunglei Walbank Road hai kan sen to PWD ho tu ten hian tanga ka zo chuan hero ta tang hian revenue income record pakhat ma mu tur om lo enga tinge in hetianga in sen tam te lul nen revenue income om silo hlan ro kan tiang em hei hi infrastructure ta na investment om kan treat dan chun monetary return commercial viability kha ka te funga kan mang lo te funga kan man chu public in an mang tang kayan amma Aizawl Delhi tura kalkat kaltlanga achanga kalkat riangai gohati kaltlanga om to lovin tu na chon kar khata du chon voi song pali kan kal thei zarikin heng hi a hlok na chon ni lo mi actual loss zong kan shoot point Imphal kumtina an financial loss AAI na unreleased official release in peg 45.46 crore Agartala 115.21 crore Mizoram 2.87 crore za som panga crore samli panga crore ni le 0.87 a en lai chuan nge vui vai na tur kan mu sum thila Sorazo chotale risel Mizoram chu nge siam chuan pathian le mipui te du sakna awangin kumsom pathum lai alotling ve tareng mai an kut chuak atharlamin a risela food supplement dang angin aman ato velo damlo choi theilo kansar natna neite zunthum veite le tar chaklo te ba kha no panga tanga puitling thlenga eitur a om veke azur chhong tu te tan le pathat ba kha expire a omin an thleng sak zum teya azur tu te tan po aman hla te ani TL Mizo Foods address Salemveng Aizawl Mizoram India rama generator siam tulun le hral chuak nemper kilos kar chuan an generator siam te chu tunlai khuvel changkan na milin an upgrade zela coil I green page chu I mobile phone atangini monitor theita mun hello slim design po anron chop chuak ta e kilos kar hi alternator le engine siam kop thei om chun ania
darkar somni pali chung chol lova man ngam ania a current pek chu asuve lova voltage po amang tu du dan ang adjust mai thayani CPC binom sang thlapasiam ania wangin athoma zoya air pollution siam tlem the main office RBH General Enterprise Kiloskar House Konveng tu Zemabok Aizol Mizoram kan enkol zo lo awangin license po kan sela temin vau ti ang deuh khan angai thak thein ka pia kan hong tu te soidana khan kan en kol zo lo ti khan sum lo lut dan kan soyanga last financial year 2023-24 khan sasia special expenditure to state special assistance to state for capital investment atana Mizoram sarkar ina kan mu zong zong chu 745 crore ani mase kumina 2024-25 atana kan mu 777 crore ani katana copy kan ei amma kumai kan don atam lai hian enga tinge Lengpui Airport atan bi ka sum kan nei lo kan ti le thin ava maktak ve mole Lengpui Airport aku kan ngai poi mo lo kan seng du lo chu ti se ka oi sum chu min don pe ni heta hena copy kan ne ka present ang cheu hei hian ni hela ya hian sang ni somni pakhat sang ni somni pakhat khan 200 crore min pe sa sin waya somni pakhat somni pani khan 300 ni thuma khan 298 sang zani som ko parian 2023-24 khan zani zasari somni pathum ma ajam chho dora sang ni pathum somni palia kumin somni pali somni panga chuan zasari somsari pasari ani a khoi la ya hian nge hei khoi mi nge hi Delhi BJP office ina min ron present ani kadi langin alom ome hei khoi sa chu kan lo wa lesia hi ka present ang se ole kalome khala ya khan sum chu kan hu masana asum khoyange kan manang tia sem dar tu thu nei tu ten airport ngai poi mo lo chuan suma om lawang ngai poi mo ro chuan sem tur chuan nei crores sari sumsari pasari saski tangin no ole nichina han license cancel chungchang kan soizoka license hi ani le cancela min vau tina anita mo khalai tak mo ya kha a englai chunge nia cancela min vau chan enge ni an chuan lam tur ni om ang le kaman khatiang ang tur lo khan om ti thei kan nei em khatia der thong deuh maya om reng la ya kha IAF en kol tir mai an du na chana po kha khani berina lang sia IAF khan Indian Air Force ku ta khan hlan ni ta se achiang khalaya khan engeni kan him don ti nami khalai kha nia license kan lo sui lo ba airport reng hi civil airport ani civil and call ani chuan DGCA in ate phung chitin re airport hi tum na tlak ani nge ni lo ti an te phung safety circular zong te an nuwa pek tlak ani an ti chuan license an petina khata khan airlines hi an tum chawani khami pe kan ni ma chuan airlines hi an tum thiang lo unlicensed airport a chuan kan airport khu sang khat ko som ko pa riat a hon ani ya som ko pa kwa khan DGC and license min pe ni when ni khain kan len kol nung ama ro chu kum tin in kan buai pui ti ra kan soi sual mak lo manga license an pe khan dan ra nin an ma ni min pe tu te phung zong a kan ti tur an ruam man kan ti kimani chon kum ni min pe a runway sei zong azir ten an tia tu na hian noi ruk le ti vele kum khata kan pe ka ngai ni chu
som ko pa ko tang kan ne ya we ni thengen har san om loving kan so ta ni enga tinge tu na hian license hi kan se la min vo an ti na chana chu pakhat na lai chu tak mai kha ke mani airport hi regular taka airbus 320 te ang airline thona tumna tlak ani le ni lo te phung min pek kha kan ti fam kim lo chuan min vo lo thei lawang an ni chuan safety and compromise don lo dam lo no te eng mar lo pitar putar 2 point sum tam tak vip kan cm kan governor khang zong zong ngai ngam taka an fa te ne dan chuan na tur ni mang khan risk an la thiang lo safety circular volume som li le pakwam khami kha safety circular a an condition terms and condition hemi hi in ti turani an ti zong zong kan ti fam ki ma chuan all I takin license min renew sak mai ni fee kan pek chuan kum ni chung kum ni chung kan ti fam kim mang lo an lom to la chuan kum khat te min pe ala kim lo le zuwa le ro chuan tharuk ke a chal man thathum chau ti sang te pon nei hei hi I en call tu te in safety kan ensure tura min nor na ania state license su an kan sel phut mia lawang sarkar ai nor tat amai ro chu in him tok lo ai thain en call ro an ti na ni an kan sel lawang patni na enga tinge min vo na chan hi eng ma dang om lo tu na hian eng kol turin tu tinge kan nei aviation training nei airport director accountable manager ani anga aai training nei thap nei la su airport en kola aai le DGCS circular zong ena min demand ti tura an demand kan ti nge ni ti ensure thiam le theih en kol tu nei la chu min vo ho luang in vo that chi ni lo kan ti lo min ti lui tir an du wanga min vo mai mai an ni chu wang chuan DGCA hian very very stringent strict taka dan le sai thona alo him zo na tura ta na ensure na tur an nei a hi an ngai poi mo chumi chu tir o min ti na ni ti chuan air force a hen lo hlan tai na kha license la bo mak nga tinge a bo mak na chan chu air force hi an thiam lo an thalo an him lo lamani lo air force ina SOP standard operating procedure le standard maintenance procedure an nei le civil nei ain person dai thok mi ve thok en kol ve an ni chungin civil chuan mi zong eng lai po zana po chuna po zinga po tlaya po him taka an tho hi an tumani air force ro chuan ram ven him na ani phot chuan atul huna chuan risk sang tak vatuma lo kir le po be se om vak lo ang a te po an kalangai parachute zuam thla hian dam takin atumang hem che reng lo mani a po pakhat nula pakhat chu agra a thi kha a parachute popul a duty ani ti angai a ka thipa yang tin a zuam du lo ringot thei lo air force thona kan thlo lai puen kha kan din puna ni an film khur lo wanga him lo ni lovin an hna hian him lo a keng tel chu wang chuan airport an en kol dan le airport an en kola him na tura ta na thil ma mo zong an ti tum le ti tu la an ngai kha civil aviation ina ama mo
a phalo lu tu him em a thok du in an ma ni ram ven him na thok chung si a tiang ai awangin civil safety record le air force safety record adang da yang chu ti ni chuan license kha lo nei lo ta ila civil flying kha ti thei don lo di na mi silchara te pon nei lawa sabua te pon nei lawa amaro chu airport dang tum na tu chu om chal chu an chu san la yang public ina an momo awangin with reservation an du thu ni lavin sarkari na tum tir chu wang chuan han ngai to la India rama airport lian Bangalore ACL airport kan ti ka rei tak ke ni po kan kho training ta kan nei mi po kan train ke ma ni po min train airport lian ta kan ni ma se air force le civilian man tro man ya wang khan ad ani tur again a thang thei lawa air force requirement khan helam requirement a kha an in mail fiat le an in ngei lo wang ni lavin a in dal ton tlat chu wang chuan thang tak tak thei lo om reng ai chuan tin an in son chuak dai atuna international airport thar an tum to Begumpet airport the twin cities of Hyderabad Secunderabad kanti Begumpet airport Hyderabad airport kha training a kan training chuan ani airport lian thatagani a thang thei tlat lo air force lo chin ram kha zaw lu to kha civilian an mang thei si lo a to pa chuan airport thar la kan in son chuak lai chu changala ni lo Delhi airport Indira Gandhi International Airport khuta khuan at khothang lampang ram lian tak khu Indian Air Force in kan la lua kan han ti vela lai sui te la VIP squadron president vice president prime minister deputy prime minister chief justice alok zual ho him taka phurkwal tu tur airlines a chuang ve la phurkwal tu tur VIP squadron VIP communication flight in an lua 181 flight in an lua boka an airport lian ram lian tak an lua wang khan tuna khuan airport a tho na tum an in dai to lova an leng to lova ti chuan en ting en ti Air India flight zong 90% to Delhi in the Indira Gandhi International Airport at Angin Hindon Airport Delhi Daya Tho Ghaziabad UP Khopakat Ghaziabad Hindon Airport Tun Tha March ni khata tang khan 90% of Air India flights so an in son chuang vek an leng to lo Air Force si ka na nia ka pension la na nia ka tan a mai ro chu tan eng ang mai la thil dik chu adik Air Force le Indian airline an ho na chuan an in ki buai lo ma se lo thei lovin an mo phurna in an lo wangin an in dal ton nge hi sipai thlo theina le civil thlo theina in man kop kha chu tin thil dang le pakhat toy te so sei lo toy kam le lo thona hi Guwahati takin Delhi kal don se akal ro thei lo chu control tu enge control tu kan ti chuan thona tho re hian FIC number ADC number kan nei ai nge kan nei ma chuan kan take off thiang lo flight information center FIC flight information center chu FIR flight information regional headquarters ta number an penge nge tin ADC air defense clearance an penge nge bokang chu air force atangin Air Force atanga pek na hi ADI
air defense identification zone นั่นแต่อินเดียเรามีโซนงานเช่น north south east west center ชิลองอเมริกาเฮต้า MLC กัลกัตตา airport ตั้งเงิน air defense clearance เองโทษนักโทษช่วงเป็นอันไหนไงหาย FIC flight information clearance จู่โทษนักตั้มตักโทษรัวละโทษอันนี้สุดบวยเรา high separation ส่งเตะเฟลตักก็ยังสุดบวยละวันตีนาน number ในพดโลส่วนนักโทษช่วงเทเราข้า number ไปจู่เขากัลกันเอาคนนั้นนอดิสาชวนจู่วางชวน FIC ไอเฮียน ADC flight information clearance ไอเฮียน air defense security แต่ละวันอัลลัลซอกไงปัจจุบันข้ารัวลิ้นทอกเทโลตาเสละไอ้ยังซอกไงละหลัง air defense clearance ไปตู้เตะข้าอัลลัลซอกไงอามาโรจู Prime Minister จะถอนตัว VVIP อันทอกโดนะข้าตาขานให้ชู FIC มินตระโออันติชวน defense บ่เองอันติโดข้าอัลลุติโลเวไม่เทอามาโรจู normal ชวน ADC air defense clearance flight information clearance ไอน์อัลลัลโซอินเดียมาโอเลอย่าพอYamaha Ray ZR125 Hybrid Scooter Petrol Handover Mobile phone ne na thunzom theih ani ba ka asit ngoya thilda na zau thataka oma I him zok nan side stand iti thak line anung theilawa keji somkua pakua chawarit net thasi hybrid thakui na puya wangin chowa fuat anga a kongi la reilo te chungin chak takin atlan le ngal theia thatakin battery a in charge tel ngal bawk ani Yamaha Ray ZR125 Hybrid harsat na tak kum thei don ti kha chiang reng mai poni sela e thil pakhat hanzo du che poimo riaw hi kan airport nei Lengpui Airport khu kumsang ni som pakhat a khan thlona pakhat a accident wangin thlona tere te accident kha eni pon special report te pokan juk siam ve ni ti chuanin khamian accident awang khan an downgrade tinia mo an downgrade avang khan harsana tam takhi kan lo tok ni om takania mipui hi chong kan lo hello ang reng khup mai kha min han soi chu saklok ta che tin khan an downgrade avang te kha ni theyang em in license kan cancel mai tur ni ti te po tong kam an han nei na chan te poi khang nei khana in kai ngoyem ti te po khamo zo na chu chianga thakop mai mipui tan hei hiat a lo wa sawifiah na lo wang ania ma se poi mo leu mai ania airport re hi category pe kan ni A B C D A te chu thalu tuk ringot landing 8 po approach 8 po navigational 8 po landing light po engine safety services le runway dimension po lian to him to eng ma soi sel tur om lo wang chi hi A grade ai niam deu B ai niam deu C niam deu D unlicensedอันนี้ค่ะที่ชวนLengpui Airport hi license min pe ka tang khan B category kan ni kan lo wasang ang reng ve sei tha 8200 ania awang po 145 feet ania then ILS kan nei to GVOR phi chu pathi kan nei hei ba ka hian radio compass let down kan che radio compass navigational aid kan nei buka regular meteorological office forecast po min pe thei kan nei buka ten chu ba ka chon alo tum do na min chan pui tu ILS po ngai lo sumi po min chan pui tu pa PAPI precision approach path indicator anaya thona lo lu reng khan a hiam lu tu ke sang lu tu a selo ma sel light khan en chuan heta light reng kha light eng pang ngai angalan chuan i sang lu tu
อินเดียมเสร็จส่วนไล่จงจงค่ะคิงคิงเวกาลันส่วนอีทอลูรานาดิกอินเดียมเลยจะว่าเส้นเวกันนี่ส่วนอินเดียมลุตุกสร้างรกอาทิตย์นั้นข้าที่ยังข้ากันนี่เวกช่วงวางส่วนแอร์พอร์ตตรงป้อมผัวชอบแอร์พอร์ตอังเซียคันอันนี้ต่อลง landing aid safety ทานชัดตักป้าปีกันเนี่ยช่วงมีบ้ากาส่วน instrument landing system category 1กันเนี่ย ILS วันสร้างกันตั้งรู้ฉุกทางหน้าทาน DVOR system หิมตะกะรอนฉุกทางด่านเอ็งมาพูโลเป็นกันในเว็บช่วงลงช่วงวันส่วนกัน airport คู airport safe ตะกันนี่ฮีอาร์เราเฮียนสวยจังเห็นกันตุ้มทีนะอันนี้เขาโลNortheast Airport อะคุณมีในเวกคุณอันวางคุณปังในจู่อิมฟัลินั่นเองอาการตาลายนั่นเองอย่างเราไม่นั่นเองบอกกูให้ทีมเดี๋ยวรู้การินตัวนั้นเห็นในไงเสียจู่วางส่วนอัดชวนออกมานี่จู่กันได้กันที่กันสวยเฟียนี่สิละเอ็งวางอย่างนี้กันดาวน์เรน Northeast ข้าตาคานโทน่าอักซิเดนนะคะเซน่าการ์วัน228เนี่ยโทน่าเตอร์เตะเกมมาหุ่นลาย private airline เขาตารนินเบสอันนี้เซน่าการ์วันจูมีเต็มเตะพูดเทเฮลายจังอิมฟัลเฮตจังอาการตาลาเฮตจังกุวาฮัตีเฮตจังชิลองที่อังเตเต short sector convenient เดี๋ยวว่ามีปุยตานักการจุงเทเนี่ยข้าrunway อัตลานเลียมาอารมณ์จุ่มตัวเราลุดข้าสร้างลุดตัวกัลกัวแล้วที่ทะเลโลคานอัตุมลุยะจะชวนอัตลานเลียมตาแล้วปุยชีพรถละมาขวานอัตลานเลียมาจังเอ็นผู้น่าสุกินสดดิ้งอ่ะแต่ขานที่อมละวินแคจูอลที่อมโลคานวันนี้ถ้าตะกินทอนจะเสียอันsurvive ก็ข้าเอเอชันที่ก็ต้องเป็นกวยเรียนอันดินคานกลุ่มคันเล็กสั้นเป็นหัวอัน finding อันที่ชัวคานเอ็งมาแอร์พอร์ตเฮียนกลิ่นเหล่านั้นเลยเฮ้อุบิเหตุเห็นนะฉันสู้ประคันหน้าจวนไปรถเทียมตกโลวางเลย experience ในตกโลวางคำนี้อาคารโปรจะสร้างรู้ตัวว่าไปรถเอรอระหว่างเลี้ยวปฐุมหน้าจวน incompetence อันที่แล้วไปรถอัน blame เล็ก airport shortcoming airport facility กลิ่นเหล่านั้นประคัดมาก็ได้เป็น query findings in a record โลเอาโลบอกช่วงจวนไปรถเทียมเหล่านั้นวางอักซิเดนต์เทงตาจูมีวางจวนไม่นิลีสังที่สองประคัดอักซิเดนต์จังกุมขัดเลี้ยจันเวียทำนี่สมนี่ปรุก September สังที่สองปฏิอาคาร Director General Civil Aviation in C category B ตั้งอินบินนี่ยมตาจู่ตักกจู่เงี้ยฉันไปรถเทียมโลวางอันนี้airport ละมาเอ็งมาชัดโลนั่นแหละคลีนโลน่ะจวงสีละวะมินดาวน์เกรดริงว่าตะขาว่าเฟลโลเว้สมีตักกจู่เกี่ยมาโปก็ชัวร์พาคาน DGC เอ็งวางินเนี่ยให้ยินดีอินดูว่านี่ชวนไปรถเทียมละวะค่ะอะไรเส้นกันเซลล์เข้าตัวเส้นไม่หรอairport ช็อตคัมมิ่งอมโลนี่ส่วนเอ็งวางairport เลยเป็นดาวน์เกรดก็จะทุนไอ้ตู้เต้นเนี่ยกันคอมเพลนเทียกันจีลุยทีร์เทียหรอวะอันนู้นคันกันมิโซชวนน้ำตักคือตา aviation security นี่ตาผู้เห็นเรียมั้งผู้เห็นเรียเนี่ยนะพอดีลเลตเตอร์ชวนก็รีพอร์ตไว้เจนก็รีพอร์ตบ้างก็ชวน accident report finding พออากูปีก็ทนบอกว่ามาเสียวันนี้ทั้งส่วนหนึ่งมาสารตัวเราเราว่าเจนอันละอัปเกรดเลยเราบอกaction ล่าก็เล่นที่เราที่นั่นนี่เสียกันล้มกันงั้นนะที่ที่ข้านี่กันเสียป่วยนะกันเสียเสียป่วยนะครับป่วยนั่นแหละกันตรวจด่านสามที่สองที่ปฐุมบอกว่าสาขามัดราชจังair ambulance รุ่นไฮร์โซหน่วยสมทุมโดนเซ็งนะรุ่นไฮร์โซว่าเช่นนั้นจังair ambulance อันไฮร์คันอันอุณาป้าดำโลเบดงโตอารมณ์ในห้องโชว์นี้airlines นั้น produce ตัวเราว่าไงเรื่องห้องโชว์นี้สุดท้ายชวนเฮ downgradation of the airport
ซีอันนี้วางคานไปรถจุ่มตู้ตัวระรองเขาทั่วค่ะเลี้ยงปีเอโปตามาโลจุ่มโตอันนี้โลอวางินจุ่มค่ะพันอันนี้ตลอดว่าดานินชื่อวางส่วนอากาศตาลาจุ่มปุยตาอากาศตาลาจังคานไอโซลคานอันนุกัลดูนชุนิสิยามิโซรัมเฮลิคอปเตอร์เซอร์วิสค่ะอาขันไปอันชาร์เตอร์เลยอ่ะคันเฮลิคอปเตอร์ข้านั้นสุลาไอโซลารถเข็นสุปุยาสุมีนะอปอยนะจูไอโซลาลูเข็นลัวค่ะดาร์การรุกจังดาร์การสรีนัดไหลพาวันนี้ถ้าแต่เฮลิคอปเตอร์ข้าเริ่มจ้างนะวะจันเรียงไงลูโซค่ะปัจจุบันจวนไอโซลาจังจุกลาการุนพุทโธมันค่ะอันเซนโตเปียละมาหน่วยสะสมหน่วยคันเลสิงา1.5 lakh ชาตินั้นเซนเบล่าอากาศตาลาอันนู้อันจุ่มวางอันเซนเล่อัมบูเลนเนี่ยนะอันไทยนั่นนะเอโปเอโทนาจังเทอร์มินัลเขาเสียกันอาตานคานสิ่งขัดสร้างก็จะกลัวสมกลัวสิ่งนี้แจ้งสมมาถึงโลข้าขันเซนเบลบุกะดาร์การุกันดาร์การสรีดีเลยเปียละมาน้อยขันเลสิงห์เลสิงห์ที่น้อยขันเลสิงห์สรีโดนอันเซนเบลอันนี้ข้ามีเปียละมาขันกันมีมิโซไอโซลาพิจารณาลาตักเลยมีรูปวิตักปัวสังคุมาเรื่องตักดำโลนัตตะก้าอมขันทรีตเมนักกลโดนะairlines อันผุนดูโตโลหัวคานไอโซลาจะก็อินลักทางนั้นเตอโลหอโดนะชาตระนันตุมเร่งแรงคานเลี้ยงปุยจุ่มตัว qualified pilot ตุนมาโลจุ่มซิลโตอมเร่มจานเร่งเหลาอวางคานนี่หาช่างเตอมานี่ทุ่มหาช่างเตอมาpilot อมนู่อันนั้นชาตระจบปะอาจารย์ส่วนอารมณ์ไหลรู้จุกก็เอาง่ายเลยเลยที่ช่างเตอมาเฮงซงรีคอร์ดที่ดีเทลตักิน Trinity Hospital อามาเอ็นโกลตูแต่ทั้งกันโดนนั่นเนี่ยมีดังพวกอันอามาโรจูเฮ้example ตานะก็รอนสวยชัวไม่ถี่ตัวนั้นส่วนนั้นเนี่ยจู่วางจวนตัวนั้นเห็นเล่มเรานั้นเราตัวนั้นสะดอนตีนั่นนี่โมซีเกรดกันเดียววางขันเนี่ยอาจารย์จู่ airlines ขันนั้นพูดดูเราทัดเซลตีนะairlines ส่วนนี้โครนาที่ไม่ถี่อันพูดเร่ไม่มันนี่อันหมกผลน่ะทุยระจุกโทนัดช่วงอันสี่จวนจู่วางจวนอัมบูเลนซีอันนี้กลางปุยกันเขาถูกป้าปุยนู่นน่ะจะป่วยนานช่วงเตะเวงเรียมีข้าอันนั้นผลสงครามน้อยสักนิดภาษาอีโดนเดลียตระกันอันเสียกันนี่ขัดยังเสียงจุ่มโปคานดูนี่อะไรดูหุ่นน่ะอาทิตย์ที่เราสร้างอมไปรถอักขระตัวขัดที่หุ่นลายออกมาค่ะเลี้ยงปุยมาโหลจุ่มโลกตัวอันนี้เราชวนขัดยังจุ่มโลกตัวไปรถอมขันหางให้ทัศซีเกรดอันนี้วางขันที่น่ะมีจู่ซีเกรดอันนี้วางเลี้ยวเดียวกันไปรถให้ตัดจุ่มโตแค่ละค่ะซีเกรดส่วนดีมันตัดดีมันทัดนี่บุยทักเลยไม่ขัดยังซีเกรดอันนี้ช่วงก็โจลินเราหัวได้ต่อเสียขันมีนี่เพื่อนจะถัดเจ้าปุ่งหางให้ไหมสิอาจารย์จู่เลี้ยงไปแอร์พอร์ตที่อินเดียรามาแอร์พอร์ตเลี้ยงตักเลยบีนั้นจุ่มกลางหลอนตักอันนี้เลี้ยมหรือวะกิลขอรอมันเนี่ยให้ตาลูจุ่มโตไปรถที่ตั้มตักกันนมหลจู่บางส่วนฮัตสันนะเอ็งมันจะมีเสียบสักฟูดอนอันนี้เลยให้เอ็งเตี้ยตีจริงไงเนี่ยให้เตี้ยซีเกรตมินดาตัดไหมให้ดีเจซีเขาเนี่ยพวกกันสวยเขาเป็นกันเนียลฟูตัวอามาโรจูเกยชวนนัดตักเฮียนั้นมาดีกับแม่เฮียนั้นวางกันเนียละอามาโรจูก็คอมเพลนนั่นนี่มาอ่ะอันจู่ว่าทุนไหนนั่นเนี่ยตีกันนี่เราวางอันรีคอร์ดอันที่ชวนเลี้ยมโลวันนี้ทั้งชวนสุดท้ายชวน data ที่ก็ดูอังก็ collect ตัวชวนกันการ advocate แต่ฟาร์มปุ๊เชื่อตะกินกับรอนตัวพิลที่เทลูกจุ่ม PIL ให้ approve นะตัว public นะอันโลตอร์ตัวนั่นแหละ extra expenditure อันเซนเบลนะอังให้ proof ครับเทเคสที่จักตัวกันเองหุ่นอ่ะก็ทุกมินกัน advocate เนี่ยส่วนที่ตักกันเสียหัวโอเลกันเราตัวนั้นสานี่จู่แต่โซนดังกันกัลเล็กเตียง chief minister ข้านิน
Pu Hminga ka interview tum khan Pu Hminga hian in AI Handover an tum thu le AI lamina an pom lo thu kha aron soi zavin ka ria tha khai lo thlir ve nga tro kalau ngai thao khalai kha nge nia kha tiang khan malang nei nei AI khan min lo an lo pom to lo reng em mi an pom kha kan be sei lo ani masela kan thona an pom kan be sei lo ka thina chan chu kha proposal AI han dan tur proposal kha civil aviation ministry in concept paper an circulate siang hian AI le state te AI le corporation te chu in lai chin nei siang hin tender la thang an ti ang zur zuya ka siam ania chu chu an tin nge toy te kan se nge ke ni chuan city side kan en kolanga AI chuan operational side en kol ula ti chuan ke ni na city side kan en kol chuan city side ta sum sen zong zong le city side ta changa sum lu zong zong kan ta ania nga nang ni AI chuan operational side ta sum sen zong zong ngai maintain la dante upkeep dante engki ma tan sum sen ngai in senga nga khamia changa income po kha chang vek ro ti ang khan government of India civil aviation ministry khan concept paper an submit an circulate sumi base one kan sia khami base khan proposal kha ka sia ma ke man computer minat approve saka chu kan thon ra amai ro chu kan thon atang khan an pom chu kan be sei lo a chan chu an chan avong lu tu ka an sum sen avong lu tu ka an sum lau lu tu a claim sia ke ni chan ka claim te si in kan sum lau lu tu passenger service fee te user development fee te parking fee te ka tiang song nong ka atam lu tu ka an lo pom khep kha chu kan be sei lem lo top a tiang chan in wong lu tu ke chu kan du big lo an sia kan in negotiate me ka an nu an manin counter proposal an non thon ve le a kan lo pom lo ve le a si khan ti top na om lo vin kan la in negotiate me ka chu ti lai chuan AI khan min kal san reng lo AI khan airport kan hon tir atanga voini thengin agreement kan sign e mo sign lo ve mo helai he poi mo lai tak kan sign e mo sign lo ve mo AI Act 1994 Chapter 3 Page 10 Sub Paragraph A B C Sub Paragraph 1 2 3 4 a mandate angin civil airport reng chuan an du emo du lo mo a hlok ke ma hlok lo ve mo AI hian an mo phur na chu Tata airport po ni ro se an mo phur na chu CNS communication navigation and surveillance ador lea ATS air traffic services ador lea firefighting equipment le a manpower and provide tura ni siania Tata Nagar Jamshedpur airport khu Tata company ta liao bani an mani poi savve ka siam ni amaro chu khu airport civil public convey to civil flight atuma mangkwan Tata chuan an en kol thei ma se AI CNS ATS anti sak tho ngai a chan chu AI Act an act of parliament in a phut lat kan du lo tia kalsan ngo the ni lo tuna poyan kan pu tian kan du lo ban te ai nan du lo man te an du lo len ngot thiam reng lo kan le negotiate me kan ni an ni point negotiate ti sela in hial sela Mizoram pi sakor po kum tam tak adin hial to nu ato ban an rem ti ve an lu tok chok ni voi khat virtual la
TV kal tanga in biak le kan an du lo ti mai chi ani lo a chan example pakhat Meghalaya sarkar chuan Lengpui Airport an nei ate khop mai ATR 72 ni somsari pur thei cha otum thei an mani a population an taman kham khop lo AI ne na tho thei na lian zok chum thei turin min siam sak ro u te in voi duai lo an nora anti du lo awangin bill public interest litigation Meghalaya High Court an thei lu ta Meghalaya High Court in AI ne na hi possibility of expansion for operation of bigger aeroplane Roxiam ro ten direction an pe a AI chuan cross zarukin thona lian zok tum thei ATR Island ATR 72 Island Boeing 737 ani lo chuan Airbus 319 ang chi tum thei na chu cross zarukin ti theiang tin an submit ta tuna hian decision lak turin Meghalaya High Court a mek ani Midang State chuan voi khat bia kat beidong mai chu sei lo voi tam tak an bia ka AI champo ni lo ministry thang an bia kan hlo cham do hlo po ko ta an fai PIL an submit rap mai ni an public ta na chazok turan do wang ko ta an kom sak lo ka Eastern Air Command omren an du chuan all takiran sam an da thi amaro su an du lo wa AI ne na chau civil airport hlana that ji an khianga a chan chu Eastern Air Command ne na an in ramri na pal la khuan thara po tam tak an ti chwa kha trespassers will be shot ti te em kim in taran huwa Armed Forces Organization and intent of ahar sajya musiang tuan ni chu wang chuan Indian Air Force ha chu eng ti kong main an ni lama tang khan kiam kam na ma se an hoi lo re AI ka ko ta po an khing ngat mai ni thil ti sak turin chu ta po chuan an thei lo wal ni chuan Prime Minister apon nakal lein karin a khoya po an soidan an transport secretary ke soidan pe Russia po kan pun mayang ma se ini chuan ate chu kan pom lo wangan ti ole K300 NTS ya chin kha kumina ming thar nein 300cc huang amantlom berni turin kiwai chuan K300 SF ti in aming an thlak ta aman depo aron hiam ta ama ek showroom aman cheng noi ni le si ni le sangkua ni thin kha tuna chuan noi khat sing ruk sangkua aron tlaniam ta on road price hi noi ni za som ni pathum ani to loan in all sam takin apek chu theia sarkar na thoklo tan po boina a omlo ALS Motors Benelli Kiway authorized dealer Solmun MZ Euro LG hi kumkwa azona world's #1 OLED TV brand ni da haumek tuni OLED eye care ang manabaging picture quality apia thabika color amoy niktan ahadam bi klene Alpha 9 5th generation processor AI Picture Pro Dynamic Tone Mapping Pro Immersive Surround Sound LG ThinQ AI technology ang manabaging internet nen man aol sambika connectivity at biging features le sound at habik klene distributor for LG D3 Business Enterprise Zona dangdeu Mani Khan Air Veteran Society of Mizoram member Pali nin kareta in TV interview khan neya Air Force kutahan hi athadzia apoilo na lampang khan ron sei na savio in ka hi kha engeni lo thir dan ingai dan min han si lok che ya ka lo thir ve a interesting ka ti kop maya an mani kha kam hel riat ten ya member pali an oma member pali zinga pakhat kha wing commander risanga ania ani kha commission officers omchun ania adang ho kha chu non commission officers kan tia sergeant bel thumbel ania
a society him a hian a vain mi somni pakwa retired personnel air force atangin an oma keipo hi an advisor am temin da vea chu wan chuan kan tel hobani he society a hian ma sela khaminia interview na TV a kom na a khan chuan palizi ga khan pakhat risang a chau kha officer ania an mani ho reng reng a khan vai khan air force mi ania an department parent department ania an lo la na le an pension la na nia chu wan chuan an air force an loyalty le an tran na kha kangai sanga ropui ka tian thil soi kha tha ka te kop mai ama ro chu a subject airport en kol that dan le airport mai ni lo thona traffic separation ang chi lama han soi ve tu chuan qualification thi an nei lo top maya an thok lo wa ten zir tir na an dong lo boka zo thui de usela chu soi thui du pon thamak lo wang amaro kha mak lo wa an line na chu logistic ani tla da wangin amaro chu khatyanga ho tu tana soi ro an ti thatta ka no chuang ve mai kha an ti tha ka ti anga inomi na beng war tha khop maya zona top ber ti to mai la hei kumsom ni chuang kumsom ni le pa ni ani chu I training kum nen chuan china kan soi tong khan ni air force a huni phanga tatang chuan ni ron pension ania civil flying lampang chungchang po I lo hre em tho maya experience in em moni le ti khakan zot lok teng che zona thadeu mai ni he a chan chu thona ve ve ania amaro ji nang lo deu mai nia ma se puan he thila he toy ten PCN thil ka bel le zau ila poem poi mo deu mai oma PCN kan ti hian atlema 36 ani kan ti a tuna hian ti sang me ke kan ti boka amai ro chu air force kan han don chuan air force chuan PCN sang hi an mo velo re re ani mo achan chu kha dan kha na phur velo kan covid lai po khan air force tho na lian strategic cargo plane IL-76 lian tong torolu tu le America siam C-17 Globe Master PCN somsari panga chuang mamau po an lo tum tho adol ve tho ni mo adol ve tho wa PCN da dol lo kan ti hian a chim ha ru bang ti na ni lo civil a chuan safety rule a rule in a phal lo ni maya chum ngam se chuan dol ve tho bang kha zok khan ya kanin be no thina he air force chuan kan mo state na kan mo call kan cha te po IL-76 in aron da atu ka C-17 Globe Master in hen strategic cargo super heavy cargo po anon tum mai yang ma chim kan lo khi po kan pulo breaking an ti so de ka mo chot ka khong de mai thei kha nia chu mai chu ni lo air force kan tho khoya po kan thoin karni ko bara po ni ro se aruna se la po ni ro se phai tual si ma te po kan tum PCN value kan hello re mi dam lo la chuanga ya doctor team nen ambulance in kan thok lu ta apil der bi lo te kan ti mai ya a tu la chong kan lo thok chok ve le mai hai lianga kan tum walonga kan tum zero kan tum alonga kan tum in kyonga tu tinga henga hian eng ma cement le al kan ra pom lo chunga chong kan tum bor air force in PCN phul chunga khani tum mia mai ni mo significant anei velo chu wang chuan air force in an take over no min ti that sak kan be se hi chu an mammo wang chuan an ti thaloma ti hi chiang taka kan khela ngai PCN hi air force sau flying kan ti la chu kan khelo du dewa po kan tum bor Vijayanagara se phai tual ni mari go tani feel zau de wang kan tum kan break va ka atol pur liam big der lo
ข้ากัน operation นั่นหลูนะกันอันนี้หรอวะโอ้กันอันนี้หรอวะมาเสพที่มินทีร์ตูเตเลมิชชั่นอินอดีมานะวายกันเทียงไงข้ามีเนี่ยกันส่งเครียดเจียนชวน it's not very significant PCN is not a significant factor air force flying อันนี้ਤਾਂ important เสจู่ๆตกเส PCN ที่ละชวนตัวนั้นเห็น civil flying เลย air force flying ที่เขามีโซท่าขลอมครบมาอย่างไอ้อังโลที่สุดก็สวยตัว experience ใน Hemi ไม่รู้จู่ air force flying เห็นกัตนะ training พอ air force นี่commission พอ air force นี่initial career พอ air force นี่air force พอ transport ของนักท่องกันเดียวว่าเป็น PCN ที่ถ้าจู่กันมินคอนเซิร์นถึงว่าจะนี่ fighter ที่คอนเซิร์นเราhelicopter ที่คอนเซิร์นเราได้เลยอันสังดูทุกคนนะมารู้จู่เกี่ยจู่ air force ก็ช่วงเงินกุมส่งปัญหาช่วงก็ service in dropping มิโซรัมอาเจนาการานาเจมณิปุระเจอรุณาชลเจกุมทุ่มเลสันเวกันที่นัว VIP flight นั่นรูทิน Air Force flying ค่ะ concentrated flying in กุมส่งปัญหาตารการสังสริเวลก็โทกันนี่ข้ามีนูคัน Home Ministry in VIP flight ทารันเสียมเวียโทนัทาร์เลียนอันเลยค่ะ qualified pilot ทอกตัวนั้นในเราว่าวางใน Air Force อันนั้นดีละ Air Force in จู่ๆเนี่ย deputation นักดูเต็น volunteer นั้นจงก็เป็น volunteer นะปริยัติกันก็ละ interview นะปริยัติจริงหันเป็นทางติดชวน BSF in call Home Ministry VIP flight how to ป้าในตัวรินกลูท่าขมีกลูนูคาน Air Force VIP qualified pilot President ปอพูดเทกันนี่ค่ะเสียไหนไม่รู้อันไหนชู very good flyer มินสิมาเซ valid civil pilot license กันได้ยังไงที่ชัวร์ดังที่ไงกันที่ดาร์การสังเรียน VIP pilot อันนี้เขาก็ลดหัวตัวหัวคาน civil license ละตัวเรียน coaching กันละเนี่ยเดลี่อะ coaching กันละเนี่ยจันทินดาร์สองพันธุ์เครื่องดูทั่วจีรินกันที่ขัดทุ่มกันที่หัว exam กันเนี่ย civil license อันไปกันละเนี่ย civil license ก็ลากพอจู commercial pilot license senior commercial pilot license จุดมีตัวตา ALTP จุดมีตัวเลย ALTP open ALTP ผมจะจู airlines transport pilot license open rating จูอัตตบจุดมีจู Home Ministry อัตทอกตัวรักลูกคาน Air Force ก็ qualification ก็ชมลูดเราอัฐันไป civil qualification มินเตสเลยก็ละนุ่นเลยสังเบิร์ก็ละเลยจู่ๆ airline transport pilot license with open rating number 1140 ชุ่มจู่อินเดียรามา pilot civil pilot อันเป็กตัวจงปักขัดตะกี้นั่นนะสังขัดยาสมลีนะกันนี่car license ดงซิงอาคาร airline transport pilot license with open rating ที่ผมจะสู้ดาร์การตั้มตัก multi engine transport accident และ incident เมียเราเป็นอัตโตตัวสู้วางชวนอัตานชวนโคเทนะเอ็งโปเฮลิคอปเตอร์เทียมเราเป็นโคเทนะเตเอ็งโปall up wait อริซงเคซิสังอาจะสรีไอเสียมจูซิร์เมียเราเป็น he is authorized to fly ที่อันนี้ซึ่งมีจะสู้บัสเลียนปุยเขาดาร์การสังเรียนเขาตัวขานมารุติการที่จู training ในเราเป็นอดุจนะเขาไม่เที่ยงอันนี้จูขา blanket authority ค่ะก็ license เรียกรูดลงมาเซopen rating ที่ขานอาเก่งเดลทานี่จู่ๆเนี่ยจู่วางชวนก็วางเนี่ย
ก็ service กลุ่มสมที่ชุ่มค่ะกลุ่มสมปนีเลสันเวเวลจู Air Force flying เลี้ยวอินกระโถกอันนู้นลำกลุ่มสรีเลสันเวเวลค่ะจู civil flying เลี้ยวข้ามีชุ่มคานนั่นเองเราเป็น civil flying เลย airport administration กันซิรนะซาติดชวน Delhi airport คูเจชวนก็ classroom เรียนเบรนี่ก็จะใช่เองก็ทิ้งไอ้ classroom เรียนเบรนี่ Home Ministry pilot น้องปังเตะ Home Ministry รีตักอมดูว่า Air India ลุตุมเตะ night flying อันนี้ต่ำโตโล night flying ซิร์ตีระจันทินดาร์สอบปนีเข่งก็กระทบพิชิตสุคู่คนนี้ night flying ก็ซิร์ตีระ pilot ปริยดปักวันยังสู่ Air India ลุผ่าตาสู่เกี่ยมาวางคู่ airport กัน in training traffic อัดเลี้ยมไล่สู่อินกันที่เจ้าเช่นกันอันนี้สู่วางส่วน experience ก็รู้นี่เราเอาวางเห็นอันเดียว Air Force pilot ชับเบอร์ไหม test pilot พอที่เราคันสวกเสร็จแล้ว experience civil flying อันนี้เราส่วน automatic นั่นใช่ไหมล่ะ example กันเป็นไงอินเดียเรามา pilot ชับเบอร์สิละกันสวยๆแล้วกันมั้งSquadron leader Rakesh Sharma. Ingin dia athat berinti nasan. Fighter pilot ni thona thok chak ber te pok khala theih ber anga ngai ani. Thiam ber anga ngai. Kha Rakesh Sharma kha Russia kha hun lai jan USSR spaceship India ne na collaboration ti India pilot zong zinga spaceทอกเวตัวระรัสเซียนเขาวินันทันค่ะอาหารทอกเวค่ะขาระเคสมาทูค่ะอาลูกีร์เลยอาทิตย์นัวเอรินเดียลัวตุมาอัดลิงลงอันนี้มั้งนี่ยามได้นี่ออกมากันไงจะก็ civil flying ส่วนอันที่งานรู้เลยเจ้าบุกสิข้าดังลำมันจะสวยเฟี้ยววังไปรถถาชุดนี้มันจะอินังเราดูจุกอันนี้จูที่สวยเฟี้ยวนาน Air Force เลย civil flying เขาจูอินังโลไอ้นังโลตักนี่สุดมีลายเทจูเสียนโลหินไปรถนั่นจูอินังเม็กอังเดียวกันไงฮี example ตอนไปรถอาทิตย์เราจะกระตุ้นเข่ง flying club ไปรถจูมีปัญหาเจ้าชวนทีนะขอจันทิร์ initial flying in ที่น่ะ push ปักกระทอกกันนี่ส่วนคุมสมงาโพทอกเสียละ airline ของเราจะเร่งลงนี่อย่างคำไปรถจู experience จะกัน expert กันนี่นะค่ะไอ้นางโลน้อยทีอันนี้จูไปรถถัดเที่ยวปอไอ้ที่สวยไงเนาะว่าเบ่งบาร์ท่าครบไหมพวกนี้สิละตบไหนโดนแต่ไม่ละไอ้เลี้ยงปุ๋ย airport Air Force กูตาเงลูโดน AAI กูตาตีละเฮียนินกันละอินบุกเมกนี่แต่พอเฮียนหลังละเฮียนอภัยโมบกอีไงด่านตัวเตอินมินหันสวยชัวสักตะเจอตบนานเนี่ยเราไม่ตัวเฟลเดว่าสวยกันทุกมังก็ flying experience กันนี่ส่งเฮียน 60% to Air Force flying 40% to civil flying อันนี้ช่วงเมียจังตัวนั้นอีโซน่าก็หมู่ด่านเด็กก็ชันเทียมด่านสวยเฮียนี่มิโซรัมสุรการไฟตู้เตะตัวน่าเลี้ยงผู้เอพอที่เขาอย่างเงี้ยกำลังที่ดีไซน์ตู้เตะเฮียนรัมดีเฟนส์ที่อันง่ายไปหมดโจค่ะเฮลายเฮียนไฟตาร์โปอัตุมหุ่นอาจุนออเปเรตไม่ทิ้งคอนกรีตบลัสเป็นปรนเสียมเสลาไปแล้วเว้ยตินสายฮับปุยรูปุยตังลุงเลยบุละสันสัลก่อนนั้นเกมสอมาซอนรัดดาร์มีเดียมเรนรัดดาร์ปรนดาสุลาถ่ายซีพีรัตปรนดาเซอัฐาเวกมิโซรัมหิมโซนั่นแหละมิโซรัมดีเฟนส์รัมดีเฟนส์อัฐปุยโดนส่วนที่ฮีอันไงปุยหมดโซส่วนแอร์ฟอร์สฮันตูอันนี้เราว่ามิโซรัมมีปุยตตานะbetter connectivity
all ai taka ram dang ne na engine po na airport tha India ram chang ni lo khove ram khoi po heng hi na ki nuwa kan ril ruin amat thir le vision kan nei ni chuan air force lan hi chu ati chi mia lo civil airport ang chu na thang don lo eng po tiam sel an mo phur na le an role hi civil flying promote tu an ni lo wa tu na po silchara ILS AAI in 2009 na an install sak 2012 khenga an mani zirtira an enkol sak anan lana an enkol theilo an outsource to Varman Airport Solution Private Limited Delhi Hemi farm in an enkol sak so ti chungpo chuan tu la hian 50% of the time chu NOTAM NOTAM notice to airmen chuan voina chuan ILS ya man theilo ILS bang theilo I tum theilo chuan local lo mero tina ni NOTAM chu NOTAM notice to airmen an issue ring chu wang chuan hlan lua kan en kol sakang ti te chu keini ang hi thu vela chuan soingam lo wang an theilo zia kan khachiang chu wang chuan ILS po kan zukalin kan khelo mo kan antia 3.5 degrees ai tamani chuan atum theilo tlang sang abul na ya ma tum theilo an de kan khelo mo ti amaro chu London City Airport a chuan 7.5 degrees an tu malom hei a document tlang sang lai sagol mui tu tang mun pui tlang re tlang pathum om anai lu tu antia Kabul Airport a chuan mail ni port ling lo na ya tlang pathum sang kwa le sanga sang om ta chuan ai chu lo ling takin an mang reng ti khatu kan kal chuan an hial ngam lo ngoi ra in an ron wa tamai ni khati hun lai minister Mr Praful Patela khamin amma signature nge dio le tara kan siam ne na athei lo approach angle hi asti bluetooth 3.5 degree ngai athei lo tlang an hai lutuk he wang hian a di ti tu te po kheve na document ne na proof kan pek nu chan ngoi ra ngin an ron kan mang mol la lo chu wang chuan technical problem hetiang anga chuan technical hria te hi tel ve ani lo chuan thil kal swal palom thina kan PCN niam na chan po enga ni wangi nge ke mani engineer te nan vil ve ni lo mi PCN significance le apoi mo dha na hria chu ni se 36 an pum hau lo wang Pakyong Airport Sikkim mi Holongi Airport Arunachal mi mani lo kan siam thar toi te airport an siam thar po 65 te dia enga tinge PCN poi mo na khia AAI en kol wang ni khati hun lai khan katel velo ke chu a veng tu de chu le a construction monitor tu chu kan engineer ten ni anni tan po hria dai na om lo aviation technical anzir lo anni bok khani ILS po wa theilo ti construction la lo pom thap tu ma se a theih ni ti proof na document nan chu khoya ma mian hial ngam lo wa an suminan ron bo thok chu wang chuan technical training hi airport kan en kol lo tin don chuan tunami te poi pe vek ro se kan sarkar hi poi mo chu ka advice du chuan ya ala tai re lo plan lo sela tuna en kol tuan ti be ni state service mian ni mai the amaro additional training atan AI 6 months course 5 months course 4 months course 1 year course an conduct ringa he nga hian a fee pay in training hi min pe thei ri ka ni chu mi ni chuan floating takin
Air Force เตลแรงละวินกันช่างทวักตรงไหนตุนหายกันเสียมสมจากไม่เดลีสุกสินจันขัดเล็กจำเราฮอลเลยนะกัน Assembly House ทุบวันข้าอุลุกเที่ยวมันก็ลงง่ายถ้าไงนมก็จีนก็ลงเล่ไหมข้าทิลปวนข้ามาได้จังกัน political party เลียนส่งเจ้าหน้าอันรู้รถเวนัดเส้นLengpui Airport Forum อันดินintellectual level จัง member ตั้มตักกัลข้อมีนะ VMM มาbooklet ไว้นี่ไล่เราอิชูต่อเจ้รถนะจูรุยเจ้เส้นว่า Central YMA NGO ทั้งเจ้coordination committee รถนะเจ้มีมาลังเกนี่จะเป็นการลงรถเวนัดจะส่งฝูงข้อมคานกันUnion Home Minister สมต้องไม่พูดอมิตรขานกันเสียมเนี่ยนะขานAI ลำปังเนี่ยนะหลานตัวเฮียนมาหลายตัวรินร้อนหน้าเราเสียมที่ข้าวพวงกันเนี่ยข้าสุก็โอ้ยเราจะทัวร์มาสกัดล้อมันนี่สู้วางส่วนข้าอย่างร้อนนัดชากันหูตุสร้างแต่เนี่ยจังเรากันข้าลมก็ที่เอ็มแล้วฉันน่ะสู้ที่โรทินรู้นี่ตาเสละมาปุษะขณะผู้อเมริกาไงบอกค่ะซุ่มแอร์พอร์ตที่จังตุนนัตัวระจุกดีละมินตันพุยเทตู้เต็นซีอเมริการินว่าเห็นข้าสู้เทรามจวนกันสกัดเขาตู้เทียนนายไปหมดที่เราทิ้งไงเทเสสุเราปุยก็จะครบPu Hminga kom man la thina aveya a reboka a tuichila chuwang chuan soitorianga emmaya yang to ki ka han kai toy tir zok ani a khati chungpo khan hei darkar khata chuang chhota dei mai ma se man la le in ka ria hun thatak mai kan nei thei kan nei dun theia halom ong tak zet ani tir tu bi puite pon ngai nom inti karinga tin chu ba ka Mizoram Sarkar thu nei tu te pon khang atang khan ngai tu na fing zo kan nei thei be sei ta ila a thome khati chin kha tun chuma Pu Hminga ne in kom na kan ron nei thei kan ron ti chu thei chu ni le phot te se